अहानबदा मरोइबा पाउ पिचरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर लौबा हाई स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन की रिजल्ट लौथोखरे आरएम स्कूल क्वाकैथलना फर्स्ट सेकेंड थर्ड अमदी पोजीशन लोइना लौखरे जून 19 की थौरम पांथोकनबा सेम साबा होखरे मणिपुर की ngमखै मचेत अमा फाउबा कायबा यारोइ फोंदोखरे न्यू चेकोंदा सखंगदबा कुकी ओरंबा याई चिंगनबसिंगना मसागी मयूम मई थादोकलमने हाइबदगी इरांग थोखरे सेंट्रल फोर्सना कंट्रोल तौनबा मोक बोम अमदी टियर गैस कापदा मियोय अमा सोलै अमदी इम्फाल वेस्ट अमसुंग ईस्टदा लॉ एंड ऑर्डर की अहोंग खरा लाकपदगी डिस्ट्रिक्ट अनी असिदा कर्फ्यू की मतम अयुक पुंग 11 फाउबा कोमथोकले बिष्णुपुर की कर्फ्यू कोमथोखिद्रे ELITETV की मणिपुरी पाउ मिंग ताबरी पुरमपुर ऋषिकेश नाओरेम तराम लोकचरे हौजिंग मपुंग एबा पाउ मियाम दा संदोंग पिचरे बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन मणिपुर बोसेम नलोबा HSLC एग्जामिनेशन 2023 की रिजल्ट ngasi nungthel pung mari taba matam da laktokre achamba thorom amaga loinana pangtokhiba thorom asida education minister TS Basanta su amadi director Nandakumar commissioner Gyan Prakash amadi chairman A Joykumar su saru yakhe हदक असिदा क्वाकैथल हाइनो खोंगनेम बिदा लेबा रतन कुमार मेमोरियल स्कूल ना फर्स्ट सेकेंड अमदी थर्ड तपुना माहिरोय तरुकना पोजीशन लौब ngमखरे फर्स्ट पोजीशन दा स्कूल असिगे येंखोम पारे हनबा सेकेंड पोजीशन दा स्कूल असिगे माहिरोय अनि ओमेगा चनु वांगखेम अमदी बेनस लेफ्राक पमना ताखरे अदुगा थर्ड पोजीशन दा स्कूल असिमके माहिरोय अहुम ओफेलिया चनु ngangom संचित्रा थोकचोम अमदी सिल्विया मुतुमना ताखे पास परसेंटेज चादा मरफु मरी दशमिक मंगा अहुम ओइके फर्स्ट डिवीजन दा चादा मरफु निथोय दशमिक निपान अनि ओइके पनबयाबदे एग्जाम असिदा पुन्ना माहिरोय लिसिंग कुंट्रा निपान गा चामा कुंतरे सरु याखिबनी मसिगे मनुंगदा गवर्नमेंट स्कूल की माहिरोयना लिसिंग निपान गा चामा कुंट्रानी एडेड स्कूल गिना लिसिंग अमगा चौंगा गा कोनी अदुगा प्राइवेट स्कूल गिना लिसिंग कुनगा निपान गा चमरी गा निफुतरे ने लमदम असिगे अपुनबगे सक्तम काहेंदना थमनब होनबदा थवाइना पंथा पिख्रबा अथौब 19 मफमदा हाइकत लेकत तंबगे थरोम हानगी मतौगुम मखोइके याताफम ओइकिबा के ग्रुपाता पांथोनब सेम साखरे अमुको अमदी यूसीएम अनि नसिंदुना चही खुदिंगे पांथोकपा हाइकत लेकत तंबा सेम साबगे सरुक अमोइना ngasi के ग्रुपाता उ पांबी कया सुथाखे के ग्रुपात से सेंगबा अमदी सेम सेंगतखिबा अदुगा मरी लेनना द ग्रेट जून अपराइजिंग यूनिटी डे की चेयरमैन PH नंदो लोवांग फोंदोखिबदा हौखिबा इंग सोक लिसिंग अनिगा सुमना अमदा अपुनबगी सक्तम कायबा यारोय हाइबा मियामगी इहौदा थवाइना पोंथा पिख्रबा सिंगी खुबमदा अवांग थाकी हाइकत लेकत तमदुना चही खुदिंगी पांथोकना लागले हंदक चहीगी ओइना हानगी मतौगुम हाइकत लेकत तंबगे थोरम अदुमक पांथोकनी थौरम परिंग मनुंगदा हौजिक ओरिबा लमदम असिगे इरांग असिना मरम ओइदुना मियाम पुन्ना खननेनबगे थौरम परिंग अदुमदी पांथोकलरोय अदुमपु हौजिक लमदम असिगे ओरिबा इरांग असिना मरम ओइदुना पांथोकदोरिबा अथौब सिंगे मफमदा हाइकत लेकत तंबा असिमदी हानदगी हदकना हेना मयक सेंगलगनी हाइके ओइ इंग्लिशिंगनी अमगी जुनगी तांग 19 दा मपुंग ओइबा नुमित ओइरगा अखोई मणिपुर की मपुंग ngमखै कायबा यारोय मणिपुर की अपुनबा सक्तम कायबा यारोय हाइबा मियामगी इहौदुदा थवाइना पंथा ओइख्रबा अथौबा अथौबी सिंग अदुगी याताफम ओइबा के कुरपाता हंदकी चही लिसिंग अनि कुलुमदोय गी विचु अखोई याम अवांबा थाकता मणिपुर की मियाम ने काई खुनबगी थोरमदा पांथोक जगनी अदुबु हौजिक ओइरिबा लेबाक सिगी फिबम असिना अखोइना महौसादी सिंजरिबा थौरम परिंग सिंगी मनुंगदा अखोई थौरम खरदी अखोई मसिंग हंदजगनी मरुइना मियाम तिंदुना अखोई वा खनबा अदुगी तांकक्तुमदी अखोई हंदजगनी अदुगा अतै थौरम सिंग मरुइना हाबिदी अथौबी सिंगी मफमदा अखोइगी मियामगी इकाई खुनबम उटपा अदुदी मदुगी चांग अदुदी अखोई करिगुमा मोंग मतदा हंदरोय अखोई चाप चाना मणिपुर की ngमखै की दमकता अखोई थवाई कटखबा मिवैसिंगदी ngasisu अमुक मदुगी मखोइना थवाई कथोंबा अदुना पिरंबा
thongna lingjel aduna ma hen hena koi manipur miyam da mari bak nuksiba mafurub nuksiba amadi maramdam gi apun masaktam nuksiba gi ihul adu cheli bani aduna mayem pur miyam na jun train panda mahuksa gumna haikal lekat tammaga koi gi iri pak iramdam gi apun masaktam gi damta thawai pantha pi gi mufum singda koina ikai khumna bu laga he na isa da thongna hapsaraga koi gi iramdam manipur asigi lam gi amadi lenga long gi apun basakdam da single be punam ase koi punam thengna minasi masi gi damta koi thongna han kumsi Amaromda the Great June Uprising Day gi Vice Chairman Joy Chandra Konthojamna hojik oiroba landam asigi irang asigi matangda wafam kaya phongdokpada natana pangthokkodorba tharom asigi nunggi oiba wahan thoksu sukaina tamki Manipur ki apun bagi saktam kai bi yaro hai bani Manipur ki people ki interest sok bi yaro hai bani Manipur ki lenga ani chon bi yaro hai bani kari gumba masi ki wang mada India government na Manipur ki people ki interest sok bi wang mada tawra agadi 18 June ani suba 18 June ama sem sagane che miyam da lauthok sari Manipur da coffee plantation tawgi yadraga Manipur da drug ki oiba factory hange yadraga makhoi ki oiba wakhal loksingdo makoina farmdo phangdra kanda aikoi mi hatkani yummai thagani haiba adugumleba wakhalon asidi malengi mafam kudimukta chanadaba adugumle wakhaloni maramaduna ngasigi adugumleba in akogi sin kuki Myanmar ri changiba kuki militant sing na tawriba thabak sing ase ngasigi home minister woriba India gi prime minister woibana masi munna khanta biraga adugumleba hairiba terrorist sing ase maru phangna muthat pa haibje tangai phade masi tawdri phawdi aikoi lebakta irang nemthaba leiroi maramaduna irang nemthan ge haragadi hairiba ngasigi India government na athu matamda action tackle lokhat piraga aikoi gi ngasigi lebak asibu peace langna na honabi haibse ngasi India government amadi Manipur government da appeal tawjari Haukiba May ahumda thokliba irang asi court ki order amana thokan bani haiba Union Home Minister Amit Shah na phongdokiba wafam asi laibak thi bani haina All Manipur Bar Association ki president Puyam Tomcha na phongdokhrei wafam asi ngasi major khudleba Manipur Press Club ta pangthokiba paumi singa unaba amada mahakna phongdokibani paumi singa unaba aduda BDBA TDBA amadi AMLA ki president member sing su saruk yakhe Puyam Tomcha na Makataraduna, Maitei Praja Miamna Center de Tarakliba paramilitary force Laina Kukina Yum May Tabaloina Inkumza Lisinganiga Tarataret Kim Mikelda BJP na Sarka Sekibadu Kukila Loba Sing the game Mating Lobagini Hadipasi Yamni Ikani Hike. Toli Birangasi Court ki Odaramna Tohan Bani Hibagi Wafam Asigi Kudam Tangdam Putoru Natrabadi Amba BDBA TDB Amadi AMLA ga Maitei Praja Miyanga Pulaga, Akanba Kongjang Kaya Sangsalagani Haina Puyam Tomchana Fondoke. Makoina yam kana claim to riche. Akoi noi ya nagre. Noi sigumba tang asukta noi sigumba ngasagi akoi public address 23rd February 2022 ge Chosanpur public ground da samai tawdra akoi honorable akoi Union Home Minister sina sigumba announcement tawrame. Ade cookie ki political aspirations je pithokane na haira me haibugumba chingma mayam ji tholko matam dagi di akoi khangninge taseng na tawru bra asi ai na yaba pola cookie ki political aspiration haibse ngasi bok moi phongdo kraba su na tabada atopada akoi cookie na si pa me si lei kraba aduda ngasagi si leibani na hojikti akoi gi Amit Shah jing na mado sengdo kom sange be mado ai tawgi de haibam tawtar gadi mado ain da thab on thok ya ba poti nate mamdi kaino da aspiration je kari no da ko khang de adu eta gadi hojik thoiba thokdok se mana na lakko mandam de ngasi Manipur da thoiba chai ba sidi akoi court nam bitei na ST talbu ge order ma thok ge ne na matai seli ba sigi wafam sida ST ge wafam yauri bra ba sina praja wahali si kari gi no India se makoina cookie ge khulai paiba Myanmar dai sangakpa su de leriba khulai paiba mayam sina India government je hojik blackmail tawre blackmail tawriba poche masi makha tana dum jatharani hojik mokoi ki Facebook post ta tholokpa yaure akhoi di BJP ge sumaina yana ge bini erimba BJP ga yana base mokoi ne piba ngamdra ga de akhoi ju thokpam tawrna hagele yam samna ga moi hojik lan hogune habne ba asigmo wahi se akhoi gi marak sida hayen bigino New Chekon Chingyang Lekaida Kukising Aleramba Yum May Tarable. Taudo Adung Asin Mijung Bapung Taran Toy Makairom Tabu Matam the Tokibane. New Chekon da Sigum Irang Sagana Bahona Riba Asigi, Mayuk the New Chekon ye Kwashon Miam Tolotuna Irang Horoke. Irang Adu Laksan and Bahonabada Rapid Action Force Personal Sina Mog Bomb Tier Gas Naching Bakaya Kapke. Lambi Kaktanatana Jumlak Sukapke. Tier Gas na Pan Batagan no Piama Makokta Tina Soki.
सोलबा मियो अदुदी न्यू चेकोन नोंपोक इंखोलदगे लोंगजम बेमा चही कुंट्रा कतरेनी थौदो अदुगा मरी लेना नोंमैबुंगदगे निंथौजम मेने काना फोंदोखिबदा मई चाकफम ओइरिबा मफम असि कनागुम अमतना चंगहंदना थम्बा मफम अमनी मसिदा कुकी सिंगना मखोइगे ओइबा पोतचै सिंग पुथोकपा लोइरबा मतुंग मखोइ मसाना युमसि मई थाजदुना मैतै सिंगबु लाना उहन्नबा होनबनी मसिबु उसनदबगी मओंगदा रैपिड एक्शन फोर्स के मियोइ सिंगना मैतै मिचम मियामदा ओनसिंदुना मॉक बॉम्ब टियर गैस न चिंगबा कया कापसिंदुना मैतै सिंगबु असोग अपन क्या नंगले असिगुंबा थौंग असि मरुइना कुकीना मैतै दि येंगलिबा मित्येंग असि खंगना लेंगाकना थबक पाइखटपा चुंगनी हाइखे Sibu mioi bei dara maraba aduna repeat boje ya tuna don go maitai haiba kangluk sida kuki sina yengi ba mien sisu Manipur government na masi khangna thabak to bi gada bane ngasi soi ni naw sisu labar bule na palaga sokani akoi na tawu basu nate bakoi na thaja ba yumni adu akoi praja da taction bane mase amwana thon bidana ba ina press ke thong da haijari हौजिक ओरिबा कांगलुक इरांग असिना सिंग डिस्ट्रिक्ट सिंगदा अचौब अवाब अमा ओइनरे लोइनना कुमगी नोंसु मरांग काइना तादबना लौंगी सिंगदा कोकता खुद हापनरे नोने डिस्ट्रिक्ट के मनुंग चन लेबा नोने खौपुम नुंगबा अमदि हौचोंग दसु सिंग मरांग काइना लेतबना मरम ओइरगा तंपाक लौ उबा यादबा खक्ता नतना चिंगी पामलो फाउबा मही मरोंग मपुंग फाना लोपंगम लेदोरे नोने डिस्ट्रिक्ट तंपाक लौ उनबा तुरेलदगे वाटर पंप सीजन अदुना लहोन हुनबा होंगनख्रे अदुबु कुमगी नोंग मरांग काइना चुदबना अवाबा मोइनरे मणिपुर कांगलुप अनी की मरक्ता उंखटनबना मरम ओइरगा चानब चेंग अमदि अतै पोचेगी ममल तंखलपना प्रजा मियाम वानरे मणिपुर इंटरनेट थिंजन मरम ओइरगा पैसा ट्रांजैक्शन तौबदसु अवाबा मोइरे ग्रीन जोन ओइरिबा नोने अमदि तमेंगलोंगददि इंटरनेट सर्विस पिबियो हाइना प्रजा मियामना वकलबसु कानब फंगद्रे अमरोम इंटरनेट की मतेंग लौदुना थबक तौरिबा कया अमदि महिरोई मयामना डीसी ऑफिस अमदि अतै इंटरनेट फंगबा मफम थीबदा अवाबा मा ओइरे नोमगे हजिरा तांदुना हिंगलिबा सिनमी क्या पैसा तानफम फंगलक्तबा अमदि पोचेगी ममल तंखलकपना इमुंग मनुंग पुबा अमदि मतेंग पांगनबदा अवाबा मा ओइरे NHIDCL ना पाइखलखिबा नेशनल हाईवे 37 पाक्थोक चौथोपगे थबक सिंगसु चांग नाइना सुदबा अमदि सेंबा लोइद्रबा लंबिदा माल पुबा गाड़ी सिंग तोइना चटपना लंबी की फिवम तीना सोक्सले कांगलोक की रांगसिना मरम ओइरगा प्रजा मियामदा अचौबा अवाबा मा ओइहले महिरोइ सिंगी फ्यूचर मांगले नोने डिस्ट्रिक्ट फाउन चेलिबा पोचे पुबा गाड़ी मैम चांग नाइना चेली अशोक अपन लेतना स्कॉट सर्विस जाउना चेली अदबो पोचे गी ममल खम थेंगना वांगनरे पेट्रोल ब्लैक ता लुपा चामा कुंट्रा चेंग हाफ बैग ता लुपा लिसिंग अमगा चात्रे लिसिंग अमगा चनिपान नोमगी चंगदबा याद्रबा पोचे सिंगी ममल का हेने हेगले इरांग असिगी तंजा लौरगा पोचे ममल तंखलिबा सिसु मरि लेनबा सिंगला यंगसिन बिनबा लमदम असिगे मियाम ना लेंगा की पुनिंग चिंगसिलगले मणिपुर कांगलुप की इरांग थोक्तुना मियामी पाइनिंगाई चेरक असिदा बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट के कैनौ ग्राम पंचायत के प्रधान गांगोम सोवना देवी की युमनाम कुनौ तिदिम लंबी के मनिंग थंग नाकलदा लेबा ममांग थोंगिदा साबा लाइसंगे येनखादा सखंगदबा मियोइसिंगना पोखाइद्रिबा हैंड ग्रेनेड अमा थमजलमने हरि प्रधान असिगे युमगी ममांगदा ममांग ओलगा साबा लाइसंग अवांगलोम थंगबा नाकलगे फकलांग वांगमदा मपाल येनखादा पॉलिथिन अमदा हापलगा हैंड ग्रेनेड अदु सखंगदबा जिंगना थमजलमने हरि ngasi ayo pung taruk lom taba tarakpada yumgi miyoi singna waisetpada urakpadage thangatuna yengbada lumi haiduna hangdukluga yengbuda bom adu yauramba thengnakhibani bom leire hekangbadagi khutakta district police ta pau pikhi amadi nambol police ke kangbu amadi khutakta laklaga aso engam yaudana lokthokki haidi प्रधान सोवना देवीना फोंदोखिबदा कांगलोप की इरांग लेरिंगैदा मियामना थवाई वानरिंगै चरक असिदा असुमना युमदा बोम थमजलगा अकी अकंग पिहन बिगनो मसिना लेमिनरिबा कैरोय लेकाई खुदिंगदसु अकीबा पोखले माकी इमुंगी मियोइसिंगदा अतमना नुंगाइतबा लेरगसु असोइबा अरानबा हाबिरउ सेमदोकचके लोइना कनाना करिगिदमो बोम मसि थमलमलिबनो हाबिदसु सेंदोकपिरउ हाइके गुमलबा थौदो असि युमलक्ता मदि
ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝ ꯃꯌꯥꯗ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯕꯣꯝ ꯅꯨꯡ ꯊꯝꯗꯅ ꯈꯣꯠꯇꯅ ꯇꯧꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯗꯦ ꯀꯔꯤꯒꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯊꯥꯡꯉꯩ ꯁꯦꯡꯅ ꯁꯤꯃ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯄꯥꯅꯅ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄꯤꯕ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩ ꯑꯃ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕꯒꯤ ꯑꯩꯒꯤ ꯂꯣꯟꯅꯔꯤꯕ ꯏꯃꯨꯡ ꯃꯅꯨꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯩꯔꯣꯜ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯃꯤ ꯁꯣꯛꯄ ꯌꯥꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯥꯡꯕ ꯌꯥꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯣꯛꯍꯟꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤ ꯃꯔꯝꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯇꯧꯕꯤꯔꯤꯅꯣ ꯀꯅꯥꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯃꯇꯪꯒ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯗꯨ ꯈꯪꯖꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯃꯇꯨꯡꯗ ꯑꯩꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯈꯨꯟꯖꯥꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯗ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛꯁꯦ ꯄꯔꯁꯅꯦꯜ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯕ ꯄꯦꯟꯗꯕ ꯂꯩꯔꯒꯁꯨ ꯏꯁꯥꯗ ꯈꯪꯍꯟꯕꯤꯔꯀꯥꯟꯗ ꯇꯁꯦꯡꯅ ꯃꯁꯤ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯗꯣꯛꯄ ꯌꯥꯝ ꯄꯥꯝꯖꯩ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯕꯗꯁꯨ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯁꯤꯡꯁꯦ ꯊꯣꯛꯇꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯑꯄꯤꯜ ꯇꯧꯖꯔꯤ ꯍꯧꯈꯤꯕ ꯖꯨꯟ 16ꯒꯤ ꯑꯍꯤꯡꯗ ꯑꯍꯤꯡꯖꯥꯡꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯃꯤꯍꯥꯠ ꯊꯤꯅ ꯍꯥꯠꯄꯤꯈ꯭ꯔꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯁꯛ ꯃꯃꯤꯡ ꯈꯪꯗꯅ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯛꯇ ꯂꯩꯔꯝꯕ ꯑꯗꯨ ꯃꯁꯛ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯂꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯃꯃꯤꯡ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯪꯗꯒꯤ ꯂꯥꯏꯁ꯭ꯔꯝ ꯕꯪꯀꯤꯝꯆꯟꯗ꯭ꯔ ꯆꯍꯤ 39 ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯖꯦꯅꯤꯝꯁꯀꯤ ꯃꯣꯛꯇꯒꯤ ꯄꯨꯊꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯪꯒꯣꯝ ꯁꯪꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯅꯕ ꯍꯩꯀꯠ ꯂꯩꯀꯠ ꯇꯝꯂꯕ ꯃꯇꯨꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯀꯝꯄꯨꯒꯤ ꯇꯤꯟꯁꯤꯠ ꯆꯤꯡꯈꯣꯡꯗ ꯑꯔꯣꯏꯕ ꯃꯊꯧ ꯃꯉꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯂꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯊꯋꯥꯏ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯕ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯀꯪꯂꯥ ꯁꯒꯣꯃꯥꯡ ꯅꯣꯔꯠ ꯏꯁꯇꯔꯟ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟꯒꯤ ꯗꯦꯕꯂꯞꯃꯦꯟ ꯁꯦꯀ꯭ꯔꯦꯇꯔꯤ ꯁꯨꯅꯤꯜ ꯉꯥꯡꯕꯝꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯄꯗ ꯂꯝꯗꯝ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝꯕꯨ ꯃꯄꯥꯟꯗꯒꯤ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯤꯂꯤꯇꯦꯟꯁꯤꯡꯅ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯔꯤ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯄꯨꯟꯕꯒꯤ ꯁꯛꯇꯝ ꯀꯥꯏꯍꯟꯗꯅꯕ ꯊꯝꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯀꯌꯥ ꯈꯥꯡꯉꯨ ꯊꯛꯇ ꯄꯨꯟꯁꯤ ꯄꯤꯈꯝꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔ ꯑꯃꯗꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯑꯅꯤ ꯑꯁꯤꯅ ꯇꯨꯃꯤꯟꯅ ꯎꯁꯟꯅꯗꯨꯅ ꯂꯩꯊꯣꯛꯄ ꯑꯁꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯄꯦꯟꯖꯗꯦ ꯊꯣꯛꯂꯤꯕ ꯏꯔꯥꯡ ꯑꯁꯤ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕꯗꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯆꯧꯕ ꯏꯍꯧ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯀꯟꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤ ꯅꯥꯎꯁꯤ ꯅꯍꯥꯟꯒꯤ ꯂꯥꯏꯕꯛ ꯊꯤꯕ ꯕꯤꯍꯥꯡꯒꯤ ꯊꯧꯗꯣꯛ ꯑꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤ ꯍꯩꯇꯅ ꯅꯥꯔꯀꯣ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯣꯡꯃꯩꯅ ꯀꯥꯞꯂꯒ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯤꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯥꯡꯅ ꯌꯥꯜꯂꯒ ꯍꯥꯠꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯧꯕ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯅꯤꯃꯛ ꯗꯕꯜ ꯏꯟꯖꯤꯟ ꯍꯥꯏꯔꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯤꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯗ ꯂꯥꯟ ꯇꯥꯔꯕ ꯃꯤꯆꯝ ꯃꯌꯥꯝ ꯍꯥꯠꯂ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯀꯔꯤꯒꯨꯝꯕ ꯊꯕꯛ ꯑꯃꯠꯇ ꯂꯧꯈꯠꯇꯅ ꯃꯈꯣꯏꯕꯨ ꯇꯛꯊꯣꯛꯇꯅ ꯈꯨꯠꯂꯥꯏ ꯊꯥꯗꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯛꯀꯤ ꯃꯇꯤꯛ ꯄꯦꯟꯗꯦ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯄꯥꯜꯂꯤꯕ ꯂꯩꯕꯥꯛꯀꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯑꯁꯤꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯦꯔꯣꯔꯤꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯕꯨ ꯃꯔꯨ ꯐꯪꯅ ꯃꯨꯊꯠꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤꯗꯒꯤ ꯏꯟꯊꯣꯛꯄꯤꯈꯣ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯇꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯡꯉꯁꯤ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯃꯌꯨꯝ ꯃꯀꯩꯗ ꯍꯟꯖꯤꯜꯍꯟꯕꯤꯗꯨꯅ ꯇꯪ ꯇꯥꯕ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯁꯦ ꯂꯦꯜꯍꯟꯕꯤꯌꯨ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯦ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯂꯧꯈꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯄꯥꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯌꯣꯛꯈꯣꯛ ꯂꯥꯜ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯥꯛꯂꯒꯅꯤ ꯃꯁꯤ ꯑꯩ ꯃꯌꯥꯝꯗ ꯊꯝꯖꯒꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯋꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯉꯁꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯑꯌꯨꯛꯀꯤ ꯄꯨꯡ 12 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈꯤꯗꯦ ꯑꯗꯨꯃꯛꯄꯨ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯅꯨꯡꯊꯤꯜ ꯄꯨꯡ 3 ꯐꯥꯎꯕ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯈꯤ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯀꯩꯊꯦꯜ ꯑꯃꯗꯤ ꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯡ ꯊꯣꯡ ꯍꯥꯡꯅꯈꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯅ ꯊꯛꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ ꯅꯣꯡꯃꯗ ꯆꯪꯗꯕ ꯌꯥꯗ꯭ꯔꯕ ꯄꯣꯠꯂꯝꯁꯤꯡ ꯀꯥꯔꯐ꯭ꯌꯨ ꯀꯣꯝꯊꯣꯛꯂꯤꯉꯩ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯂꯩꯅꯈꯤ ꯂꯝꯕꯤꯗ ꯃꯍꯧꯁꯥ ꯈꯨꯝꯒꯥꯔꯤ ꯆꯦꯟꯅꯈꯤ ꯄꯥꯎꯒꯤ ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯇꯦꯟꯕ ꯕ꯭ꯔꯦꯛ ꯑꯃꯇ ꯄꯨꯟꯅ ꯂꯧꯃꯤꯟꯅꯁꯤ Admission open, R&T Institute and Aviation Academy ki lakatoriba session 2023-24 ki admission hauzare. Institute asi Ministry of Corporate Affairs Government of India na well recognized tauraba amati 5-year service complete oiraba Manipur da amatangairaba Air Hostess Training Institute amani. Class 12 pass tauraba mahairoi singna tungi afaba career amati aviation industry da changningba singna ming chanbiba yaragani. Male and female punna apply tauba yaraba 10 to 15 years flying experience lairaba trainer singna train tauriba 100+ students placement pikraba institute asida tongan ba course sing khudong chaba leijari course sing adudi international air hostess training, airport operation and staff training, ground handling loina soft skill, career counseling, interview skill, spoken English and Hindi, grooming, guest lecturer session, resume making, mock interview, service classes, first aid, interview preparation, Zumba class, swimming class amadi airport visits. Institute asiki staff single loinana placement assistance ki damag Imphal amadi atopa state sing dasu khudong chaba pizari. Khudong chaba sing asiki damag 12 standard loiraba students singna institute asida lakpiduna akupa marol tanabiu amadi online inquiry ki damag contact number asida call tawbiduna tanabiu 7005970470 natraga 8132092225.
SS Career Solution na chahi tara hena khunai sida leiriba naharol singbu achumba sinfam ama khangjanabagi khudong chaba du mapung fana pinabagi damak specialized oiraba team kaya semdona angang singbu nauringai dagi khoiga chanaba sinfam gi maramda singna mari makhong taktuna afaba khunai ama oiraknaba honaduna ngasi fawbala Career Solution amagi chap chana guidance thiba haibasi arriba dinate adubu Manipurgidi thoina nungsa thiningai oitre SS Career Solution na akaknaba plan amadi expertise singa putsinduna satra khaknatana community level dagi hauraga adom gi khwaidagi chanaba sinfam adu mai pakna chatnanaba sem sagani aikhoigi mamal yamlaba naha singbu tungge chuwa lambela mada lamjing haurasi SS Career Solution na piriba khudong chaba singasi khopna khanta haurasi Admission open Central Academy Khabam Sumraithong Manipur Laiba CBS da affiliate toba khwaidagi phaba school singi manungda ama oiriba Central Academy Khabam Sumraithong Mantripurki Kumsi Sahigi Class 9 gi akaknaba sit khara amasung Class 11 Science Arts ani asigi ming janba hojare School asi yamna mayon chumna fagalakliba National Thaki Award kaya puthokliba makal makha kaya gi state and national level competition da gold medalist amadi prize winner puthokliba school ni leibaki awabada saruk yaba oina Class 9 gi di admission fee amasung tuition fee lodana lemna ming chanjagani Class 11 gi oina AISSE 2023 amadi ISSLCE 2023 da 90 PC amasung masigi ta phangba angang singi damak admission tuition fee lodabatan natana textbook su lemna pizagani smart class ka loinana angang singna lairik pagadaba matamda tuition chatpagi hainabi thadok hananaba strict oina class tawgani khangdriba fawba takpigani leibaki irangi awaba nangliba singidi aikhoina ngamjaba thakta mateng pangjagani class 11 gi admission fee lupalising manga loinana prospectus lupachani punna lupalising manga chani khaktani akopamorol gi damak school gi office ta tanabiu Imphal East District ki oina Higher Secondary Examination 2023 da percentage masing khwaidagi wangna First Division da pass tauba Royal Academy of Science Wangkhayamadi Kongbagi Class 11 Science 2023-24 da tamnaba admission process hauzare ahan by admission tauba satra chamada textbook lemna fanghangani loinana admission fees lupa lishing taru oigani bus amasung van service na chingbaga loinana hostel facilities su leigani akupa marol gidamak Royal Academy of Science ki Wangkhay office da lakpiu. Welcome you all to UNACO College, Kongman Imphal East, an exclusive co-educational college offering both BA and BAc courses. UNACO College will be affiliated to Manipur University, Kanchipur. First academic session will begin in July 2023. Hurry up! Registrations and admissions open for 2023-24 academic session. Diabetes ka loina na hinglibusing tha amagi manungda fahanba ngamle khong hamba nungai tabasu numit mangani gi manungda fahanba ngamle piles haibadi nungsang na basu chama da chama fahanba ngamle cholesterol wangba numit kunida normal oina lehenba ngamle BP wangba su tha amagi manungda normal da lehenba ngamle umnamak natural oiba anoba hidak makal singna laying jabani haksang da sokadaba side effect amata leite makhatana hidak chabagi mathau su tararoi Akopamorol gidamak nga simaglangsing biraw Diabetes Hospital, Jennings Road near Punjab National Bank, Porompat. Admission open. Manipur gi mapanda chatrabasu yaraba best quality education ga loinana Saraswati Institute of Management and Paramedical Science pangai. Manipur University da affiliated toba Indian Nursing Council amadi Pharmacy Council of India na recognized tawraba college asida chaliba academic session asigi akaknaba sit masingi admission hauzare. Coursing adudi BSc Nursing, Diploma in Pharmacy, Bachelor of Pharmacy, BSc Forensic Science, BSc Radiology and Imaging Technology, BSc RIT, BSc Medical Laboratory Technology, BSc MLT amadi BSc Operation Theatre Technology Operation BSc OTT hariba coursing asigi scholarship ki kudong saba su pangbigani amadi meritorious students singi oiba tongan ba kudong saba mayam amalegani akopa morog dama 9856575163 college address pangai opposite MPTC da lengbirak ngasimak kudong saba silowiu
40 years of trusted diagnostic service. Babina Diagnostics. Breaking matungda taram nokchari. Tampak talariba kendra taruk Thamaiban Uripok Wangkai Singzamai Yaskolamadi Patsoike upon Balu Amasem Lahina Thamaiban United Club President Pratap Lesang Temna Major Hudaleba Manipur Press Club Ta Paumi Singo Nabama da Fundokre Paumi Singo Nabado da Kendra Taruke Club President Sing Susurugaki Pratap Lesang Temna Makatara Duna However May Umdagi Nasi Fawa Manipur the Toliba Tony the Batodo Asinamaram Oidaga Awabatarba Maite Praza Singadama Karigumba Kara the Oibasu Mating Pangna Bakara Kendra Taruk Asi Punsanabane. Kungang Dalariba Club Singsu upon Balup Asida Yaw Bining Labasu, Mediage Kutang the Mahakna Apil Toki. I'm a United Club, Uripo upon Baluf, the Saluf, Sagolman, Sal, Singzamai, Ekmi, Wangkai Amasuya School, Punba Club, PUC, Pasway, Haidiba, Lup Taruk Haitare, Kendra. Taruki hariba pase punjal kanda akoina manipur da hojik thoiba land gi matogum tholaiba sida akoina kari tawdage amsung koi punjal kanda akoi tampak ta leiriba mayam je punjal kanda akoi thengnanaba akoina pangba yaba mateng do kari no habda koi lauragani amasung makha taba akoi gi luf atopa beligi area da yawi ningba sing akoi si punjan basida akoi punjan kadaba sing chu akoi press media gi thongda baton tawjari Masi kanagumba political party amataga mari lenade makoi gesu samnaroi amasung masina makhataba matam issue mayam ama thengnabada asobu thodang logani amasung sapsaba leibak na pangudaba aduga tampaki lamda leiriba mayamna manipur apunbagi saktam sagatpada pambasing adu aikoina yarima kai praja gi apamboromda satkani haiba wapundu ai Lenga ki Bukchil Sema Policina Manipur Santipuro Haiba Dabi Galina TPYA Club Amadita El Komba Chakwa Taurang no Pilop Anina Kusamna Duna Ngasi Naorem Tong Kumantem Lekaida Wakami from Kray Wakami from Aduda Tongan Bawaro Liba Play Card Kiasu Seasonaki Loina Pen the Bagi Kolau Kiasulaki Wakami from Aduda Saru Yakibeta El Komba Chakwa Taurang Luki Sagetri Nangong Bim Manjurina Fondopada BJP Sarkana Matamamada Manipurasi Chakwa Namjil the Mangjin Tabalam Tamni Hakibadu Karidano Kuki Miamna Maite Micham Kaya Masing Kangdana Hatpa Mayum Makai Mai Thadok Pikraba Asira Haina Hanglaki Manipur Yapun Bagi Saktam Kai the Nabagi Saruk Aikoi Si Rabasu Yare Haiduna Sarkagi Mamangda Curfew Matam Oira Faubada Mifam Pamlibani Misi Minakya Gi Masing de Tingam Dre Masida Tumina Yengduna Laitopangam Loy Manipur Dake Kuki Militants Sing Loto Icham Samzuba Kuki Sing Di Puna Aikoi Amat Oina Nuksi Sanana Himinazage Haina Mahana Makataki Tungda Tauna Fana Imaleba Kitamak Tawai Kat Kraba Atoiba Singima from the minute and it to minute later not know I to Fotoke. Tamamadi BJP Sarkar China Manipur da Saukatlam Jenji Yamna Wange Muna Wange Hariba Lam Saukat Pagi Kuki Miam Sing China Maitai Hatpara Yum Maitagi Yum Mayam Jimbai Taraga Tantuk Para Haiba Hangjimadi Tasing Hangjani Mo Jakot Pailam Jin Harisida Aduga Loina na Warang Hat Maktada Tokiba Hatliba Michimina Mihat Mipun Adagi Sarkaje Pana Buhonabada Nahangai di Kangjaram di Aduzi di Kange BJP Sarkana Pana Buhonarakwa Matamda Manipur Ja Aikogi Iramdam Manipur Ipa Ipuna Akogi Masagi I Katlehraga Kandana Tamjaramba Manipur Jibu Taseng na BJP Pandabaya de Haidana agreement inaraga Pito Ami Haibajimazu Paugitabda Tamoy Hena so Akogi Isagi Ijida Maitai Habajati Jigi Ije Hek Jeliba Makaidi Manipur Chukai Kaibayaroi ELITETV News Channel Sigo Inamiam, the email Kutanga Ipau Tabir Pomatamda, email address info@elitetv.in the Tabir Novakanjari. Masida Sunatana ELITETV the Ipau phone of Oina, phone number 940-2890-982 the Ipau Hofir Novakanjari. Miam ELITETV YouTube channel, Facebook page, Instagram, and Twitter so follow to Novakanjari. Loisilapada Maru Ipau Amukana Pizari.
Board of Secondary Education Manipur Naloba High School Living Certificate Examination ki result lauthokre. RM School Kwagathana first, second amadi third position loina lokre. June 19 thorom pangthoknaba sem saba hokre. Manipur gi ngamkai machet ama fawba kaiba yaroi phongdokre. New Chekonda Sakang Dava Kuki Oiramba Yachinaba Sina Masagi Yum May Tadoklam de Hybrid Irang Tokre. Central Force na control Tonava Mongbong Amadi Tier Gas Kapada Mui Amasokle. Amadi Imphal West Amasung Easta Law and Order da Hong Bakara Lakotagi. District Aniasida Curfew Ki Matam Ayuk Pung Taramatoy Fawa Komtole. Bisnupur Gidi Curfew Komtokitre. Matang asda ELITETV sandok saba nungtil pung mangagi Manipuri Paulo sinjari binyang tabiri punang buku amuka hana kurum jari.